Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nihleli noLungstar. Namhlanje sihleli nodadewethu uthi-ke naye uzosherisa sakhe isitori ukuthi yini le yamxotsha emshadweni. Sawubona unjani? Yebo molo sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya, uzishiye igama nokuthi uqhamuka kuphi. Sanibonani babukeli, mina ndingu-Anelsiwe ngisuke eLsikisiki ilali yaseMgezo. Ilala yaseMgezo. Ngicela ukuthi u-Ane, yabo? Khona ngengikhohlwe. So please tell me ngokukhula kwakho nomshado. Ubucabanga umshado like usayingane, ubone usadlala nodoli, usabuka imishado yabantu. Hayi, umshado nje ndandiyibona kuyinto enhle kakhulu, but ndandingazi uba yinto engafikela, but-ke ndandokuhalela nje like ubandiwe, ndizipretende umama xa sidlala like imizi emakhaya nje. Phela. Kuphela. So manje-ke wahlangana phi-ke nomsolo? Hayi, umuntu wami nje benditshate naye, sidibene besikhula kunye, kumnandi nje, kungumuntu sibuthelana sithini lokho abantu abadala bejoke uba hayi aba bantu bazotshata nto badalelweni. So yahamba yayi-reality because naxa sidlalayo nje kwaya qa kwaba igap uqala singabonani ezibantu abangathandana. Okay. Then kuhamba ke ngoku sathandana-ke. Ima-ke yaqala kanjani lento yeni ngoba phela u-10 nanidlala ubaba nomama nanisadlala phela at that time. So manje siqala kanjani ukuthi ibe relationship? Hayi la mfana lo wayana kwacaba njengoba simane sidlala sathandana ke ngendlela yokubana nanto weyitsho since I think yena wafikela kwesi stage sokuba akwazi ukuba intombi yintoni warawara because sasesibancinci. Then wabona uba okay lo muntu lo ndingathandana naye mhlawumbe wendibona as umuntu itype yakhe ndingatsho ke ngelaa xesha because wandiqhasa nje normally njengabafana abaqhasayo. Then ndavuma ke saqhubeleka sathandana nje into yokuthandana nje kwamakhaya up until one break up virgin. Okay. And xa sese-high school ke ngoku kwafanda out uba nithi so kwangabikho ingxaki. Ima wait, musungilahla la. I-virginity yakho ayibreak usase-primary? Ndandisese-high school. Oh, okay, at least. And break up virgin, first day nje ubu-virgin bam, then ndafela pregnant, ndamithela. But zange abikho ngxaki because abazali bayi-approva loo nto because sasihlezi saziwa though. But ukumitha kwam kwavele kwathathwa ezinye iziteps zokubana like masitshatane tontoni. Manje ukushadana kwenu kwaqhamukaphi? Qhamuka kubazali noma qhamuka kunini? Qhamuka kubazali but nathi sasingenangxaki that time because sasithandana sibona uba serious into yethu endingaya kude. Okay. Satshata ke. So umshado wabanjani? Ukhona osebenzayo phakathi kwenu? Yena kuba ke kwangumntu o-rich kokwabo ngatsho. Oh, so, okay. Wayinazo zonke izinto ngatsho nje because akho nto naweyiswela and ke nelobola nje yahamba kakuhle nje. So walotsholelwa abazali? Alotyolelwa abazali yonke into nje yayi-right and nesikolo usigqibezele ngosesisemtshatweni. Yonke nomntana yonke into. Okay. And ngoku emzini wami nje khonto ndandingayidingi mina like nje ndandingadingi into if akho nto uyishodayo nje kodwa ndandihlala notatezala nomamezala endlini like yena esesikolweni. Then ke kwatshintsha lapho xa sesesikolweni kuhamba iminyaka kucaba ke ufumane amanye amantombazana abo naye ba okay. Because izobuya kuma emakhaya ndingumuntu wasemakhaya ndikanje nakanje. Then nje so wayekuthembisile ukuthi ke nangihambe ngiyofunda sikwazi ukuthi nginakele umndeni. Because izinto zakwabo zophela mos. Okay, so manje sishintsha phi ke i-relationship yini? Sometimes nje ngoJuni xa kufuneke kuvalwe izikolo mhlambe axoke athi khona i-part time job ayibambileyo or something but akandithumeleli imali lokho esithi mos akho nto uyidingayo ntontoni. Xa ndisithi xa ngabe yena icela imali ndimane ndimbuza uba imali ayicelelani loo nto uyabo kumama warawara avele athi umfana yena andingendawo mandimayindi impilo endiyihlaleleyo ntontoni nje
xa ngaba ndifuna ukuyombona, since wengahlali irezi ke wezihlalela ngaphandle, ndifuna ukuyombona ndihlale naye njengomyeni nomfazi mase ndiyamkhumbula. ngoJuni akabuyi, ubuya only ngoDisemba. Uthi uyafunda okanye athi ubhizi uyasebenza usaphanda. Okay. Ukuphanda kwakhe andikuboni mna because yonke into ndiyicela apha ebazalini bakhe. So akuqhamuka ama-moments la athi-ke nankosikazi na imali eqhamuka kuyena. Avela athi yonke into oyifunayo yicele umama khona. So manje-ke elokhu eqhubeka nalama-habits akhe wena wathatha ziphi iy'nyathelo? Ndaqala ndatsho ndathi ndiyamsuspecta, ndathetha naye. Wathi if ukhona into endiyisuspectayo kutheni ngagoduki nje, wandiphendula kanjalo. Ndaqomba ugoduke uyekini? Okay. Wangixelela nje kanjalo nje. Ndaqomba okay, okanye mhlawumbi ikhona into ayityileyo okanye akakho right because andikakholelwa mna. Akekho omnye umfana endimaziyo ngaphandle kwakhe nje. Yeah. Ndastaka nje for that moment. Ndaqomba okay, le nto ngende ndiyitsho kwangoku. Kwahamba ndabona uba hayi lo mfana hayi ngathi akasandithandi tu. And uyakwazi ukuthetha nefowuni xa ibile ngoDisemba, athethe nefowuni. And umntu wakhe ngwasemthatha kanje. So andithi bafunde komane naye umntu wakhe ngwasemthatha. And iyakwazi ukusuka apha elisikisika ahambe ayele kuye umntu wakhe babhukishe yonke into. And akanihayideli nje, uyanikhombisa. Manje lezi zinto lezi azenzayo usebona ukuthi usethole abangcono. Nje uyanibonisa anamsebenzi. And adamention athi xa ngabe uzibona uba ufithi kumfethu uhamba. Xa kuba nifithi njani ngokuye? Like ingane lapha ingakanani? Umntana wayeseyimdala boma 6 years eseyiqala necrash nje. Siqala necrash. So manje abazali-ke ngoba phela baya-approve lento ekubeni bebona ukuthi nawe udinga uyoqeda esikoleni bayeke indodana, bathini-ke fanele bangenelele phela? Hayi, ndabuyela kumama ndamxelela uba ndifuna ukubuyela ekhaya nam ndike ndihambe ndiyofunda because sendimdala ngoyenda umntana seyikhulile. Kwathiwa ekhaya ngoba kutheni, ndatsho ndathi uthando ingathi luyaphela emntwini wam, like akasaninakanga, akasanithandi. So cela nami ukuyozivela ndike ndiziqalele obam ubomi nje ndibe rayithi, ndiqale ekholeji. Bathi ekhaya akwenziwa kanjalo, ngeke kuthi kukhutshwe iinkomo ezingaka and ndizofundiswa ngubani nje yonke loo nto. But tatazala wam mesitsho sithi if ufuna uphindela esikolweni ehleze etshilo ke. Ngathi xa ngaba umakoti seyikhulise umntana wamdala uzophinda esikolweni. Aphinde bathi. So manje-ke awuthathanga leyo opportunity yokuthi utshele utatazala ukuthi ucela ukuya esikoleni? Tatazala ndamxelela kodwa kwakumele nje uba ndiphume kwakulamzi ndingazixeleli ngomyeni because umyeni wengazixeleli loo nto ke ndaphuma vele ke emendweni kwamnandi nje. But ndandingekho right. Ima-ke uma uthi waphuma kanjani? Nadivosa kwenzakalani? Sis kwakuyilobola nomtshatwanyana nje like wasecaweni, kwangekho nto zomasayini because sasisebancinci. I think ndandina-16 nditshata naye. And laa nto yokusayine ecourt like uba sibe sitshate like kwakhutshwa ilobola sabe sesilantuka ke ngoku satshata emtshatweni like ecaweni. Nahambe nayobhala. Sama kuphela. Then ke ngoku nje into zokuba ndimdivorce ndayiyeka kanjalo nje loo nto. So awudivosile? Andikadivorce kwangoku. Uke uyikhulume le ndaba naye ukuthi-ke na phela ngoba phela angekwazi ukuqhubeka nempilo ungadivosile? Ndisazoqhubeka nje sisi ngiqale ndizifumane mna kuqala then ndibe right ke ngoku. Nesikhathi esingakanani nihlukene? Sisenonyaka okwangoku. Ninonyaka. Uphi-ke manje yena ngoba ula eThekwini wena? Iyafunda yena. I think wenza unyaka wakhe wesigqibela or something but sebenza efunda like something like that. Seyizogqiba esikoleni. So wena wenzani wena? Mna ndisekunyaka wesibini ngoku. Kunyaka wesibini. So wathini-ke ngoba phela ngithi shuthi wathola abangcono akhathi sesikoleni wena uhlele ekhaya ugidingana. So uthini-ke manje sekubona ukuthi-ke nawe ususeyinyathelweni zakho uyafunda uyaqhubeka? Umuntu engenaxesha laa mntu. I think laa mpilo uyayithanda kakhulu ukudlula le yokuba ndinake
sentshontshwe akanamsebenzi because kokwabo nasekhaya kukufitshane xa nisemakhaya. So umntwana uyakwazi uzokhela aziyele kokwabo ayobona ugogo wakhe nomakhulu wakhe. Okay, do you think ukuthi uyophinde futhi uyicabange indaba yomshado? Hayi, andazi ngizoqala ndibe right nami qala ndibe nezinto zami before nditshade. Hayi ngoku nje ndizithatha izinto mawala nje ndileqe. Ingane yakhe intombazane noma umfana? Umfana. Ungam-advise uthini uwumuntu wesifazane? Umfana ngingamxelela uba xa utshata nomuntu owaziyo uba ngumuntu ofanawe. Nothi umuntu ozomshiya, umuntu obonayo uba le nto ndiyibona apha ndisazoyibona nokuba seyishwabene. Uqinisile. Into ezophela nje. Uqinisile because manje-ke na ngoba umfana uzobuka iy'nyathelo zababa acabanga ukuthi mhlawumbe indlela ekwenziwa ngayo impilo. So manje kubalulekile ukuthi-ke na umfundisi. So tell me, umuntu wesifazane ohleli lapha ekhaya ocabanga ukushada esamncane ungathini kuyena? If ufuna ukushada makatshate ezazi uba uyayi-understanda le nto azifaka kuyo, like aqala akhule kakuhle nje before azifake kuyo. Angangeni under influence yabazali or something nje. Umshado kuye kuthiwa-ke na uphakathi kwabantu abawu-2 angithi. Do you think ukuthi-ke na ikhona into wawungayenza kangcono ukuze usindise umshado wakho? I think nazotsho ebantwini abadala bamaqala basilinde kancinci, at least nje. Noba seyikhona umntwana ewumitha like benze ezanto zenziwayo ke emakhaya basazenza nangozo ukuba ubhatala umntwana kuthiweni yonke laa nto. At least uba kwakulindwe kanjalo nje. Then wawuzokwazi ukuthi-ke na wenza ama-decisions awiser. Qande nami ndizakhe as a person like ndesikolweni ndithini xa ndizikhule mina kuqala before nditshade. Yazi uqinisile. Yo, siyabonga kakhulu ukuthi usharishe sakhe isitori. Mawucabanga usacabanga umshado futhi? Hawu. Salinde qala ndibe nento zami nami ndingajiki. Cha phela mase uyitholile into zakho ngikuzwile lokho kodwa-ke mase zikhona-ke Ewe ndingachada kimi. Hayi ngijabulela ukuzwa ukuthi-ke na usawucabanga and usafisa ukuqhubeka. Yo, nizwile-ke isitori sasiswethu ukuthi-ke na uthi-ke washada emncane nabazali babela bethi akushadwe but kwangayona into ayingayenza yena ukuthi-ke na ukube wahlala phansi. I think abazali iphutha abalenza kwakufanele bakuhlalise phansi bakubuze ukuthi wena ufunani. Wahlala phansi wakutshela ukuthi ufunani ngaba awukho la ngabe waqhubeka nempilo mhlawumbe ngena umnyeni wakho yazi wakubambezela ekubeni umnyeni wakhe efuna ukusondela yena uma endleleni. Hayi wandibazisa nje. Siyabonga kakhulu-ke mabukeli be-Black Life TV kwisitofu sethu sisingabuyelana emendweni. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungi Star, ngithanda kakhulu.